Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Twerekera amakuru aho tujye kureba hamwe umwihariko wa Oleniki, igisasu gishya cy'Uburusiya kigendera ku muvuduko wa kilometero 12 ku isaha. Uburusiya bwakoze igisasu kidasanzwe gishobora kurasa mu ntera ndende ariko idakabije, kikagenda ku muvuduko ukubye w'ijwi inshuro 10. Ni ukuvuga ko kigenda ibirometero 12,000 ku isaha. Iby'icyo gisasu cyiswe Oleniki byatangajwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku wa 21 Ugushyingo 2024, agaragaza ko ari indi ntambwe ikomeye igihugu cye giteye mu guhangana n'abanzi b'Uburusiya. Ni igisasu giteye imbere haba ku muvuduko, guhamya intego, kwangiriza byinshi mu gihe gito n'ibindi bizafasha mu bikorwa by'igisirikare cy'Uburusiya bya buri munsi. Cyahanzwe bitari ukuvugurura icyari gisanzwe, ibitandukanye n'ibyavugwaga na Oleniki yakomotse ku kuvugurura ibisasu byakoreshwaga mu bihe bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete USS. Iki gisasu cyubakiye ku ikoranabuhanga rigezweho by'Uburusiya, ndetse Perezida Putin yatangaje ko icyo kiri mu murongo mugari wo gushyira imbaraga mu guhanga Uburusiya bushya nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zisenyutse mu 1991. Uretse kugendera ku muvuduko wo hejuru, Oleniki ishobora kuraswa mu ntera iri hagati y'ibirometero 1,000 ndetse n'ibihumbi 3. Kugendera ku muvuduko udasanzwe bituma bigorana kuba icyo gisasu cyasenywa n'ubundi bwirinzi busanzwe bukoreshwa mu gihe cyaba kirashwe ahantu runaka. Perezida Putin yasobanuye ko intwaro zose zirimo nk'izabo mu burengerazuba bw'isi zitabasha guhangamura iki gisasu cyitezweho guhindura ibintu muri iyi minsi Uburusiya buhanganye na Ukraine. Oleniki yakoreshejwe bwa mbere ku wa 21 Ugushyingo 2024, ubwo Uburusiya bwagabaga ibitero ku birindiro by'ingabo za Ukraine biherereye mu mujyi wa Dnepropetrovsk. Icyari kigamijwe kwari ugusenya icyanya cy'inganda cya Yuhamash, igice cya Ukraine yagabanye mu isenyuka rya USS, kigafasha iki gihugu mu gukora ibisasu bitandukanye. Ni igitero ab'i Moscow bagabye mu buryo bwo kwihimura kuri Ukraine nayo yari yagabye ibitero ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje intwaro yahawe na Amerika n'Ubwongereza nka UTACMS ndetse na Storm Shadow uko bikurikirana. Nyuma yo kugerageza Oleniki ndetse bikagenda neza, Uburusiya bwarahiriye gukora bene ibyo bisasu ku bwinshi. Perezida Putin akavuga ko byose byamaze gutegurwa mu mirongo migari y'igihugu cye ijyanye no gukora za misile, ubundi bigakwirakwizwa mu bice bitandukanye by'igihugu mu guhangana n'icyahungabanya umutekano w'Uburusiya. Perezida Putin kandi yavuze ko ikirenze ibindi ari uko ibikoresho byifashishijwe mu gukora Oleniki ari iby'imbere mu Burusiya, bikaba igisubizo mu kugabanya ibitumizwa mu mahanga hagamijwe gukora intwaro. Ikorwa rya Oleniki rigiye guhindura byinshi mu mirwano ihuza Uburusiya na Ukraine, nk'uko umuyobozi bw'ishami ry'ingabo rikoresha ibisasu bya misile General Sergei Karakeyevo yabigaragaje. Yavuze ko Oleniki ishobora kurasa aho ariho hose habangamiye Uburusiya mu Burayi, akemeza ko icyo gisasu kitaje kuba igisubizo mu ntambara ya Ukraine, ahubwo izafasha kwivuna umwanzi aho ariho hose ku isi. Oleniki yatumye ibihugu byose cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi bikangarana, bigaragaza ko bikwiriye kongera Ukraine ubushobozi cyane cyane bwo kurinda ikirere cy'iki gihugu. Bivuga ko ubutegetsi bw'i Kiev bwamaze kwegera Amerika ngo baganire ku buryo Washington yaha Ukraine intwaro z'ubwirinzi zigezweho. Amerika yabaye hafi cyane Ukraine mu ntambara, kuko kuva muri Gashyantare 2022 inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu yemeje arenga miliyari 174 z'amadolari y'ubufasha bwo gushyigikira Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya.
tuve kuri icyo gisasu cy'Uburusiya dukomeze n'amakuru yacu aho tugiye kuyakomereza kuri ino nkuru igira iti Amerika yakuyeho ingamba z'ingendo yari yarafatiye u Rwanda kubera mabaga. Leta zunze ubumwe za Amerika zakuyeho ingamba zo gukumira ingendo zitari ngombwa ku bajya mu Rwanda yari yarashyizeho nyuma y'aho i Kigali hagaragaye abanduye icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya mabaga. Byatangajwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara CDC n'ibiro by'iki gihugu bishinzwe ububanyi n'amahanga kuwa 22 Ugushyingo 2024. CDC yatangaje ko yakuye u Rwanda ku rwego rwa gatatu ikarushyira ku rwego rwa kabiri rw'ubwirinzi bw'iki cyorezo, bisobanuye ko hakuweho ikumirwa ry'ingendo zitari ngombwa hasigaraho ingamba z'ubwirinzi zisabwa abava muri Amerika bakorera ingendo mu Rwanda. Izindi ngamba ziri mu rwego rwa kabiri zirimo kwirinda gukora ku barwayi bafite ibimenyetso bya mabaga birimo umuriro, kuribwa imikaya no gucibwamo, kwirinda gukora ku maraso n'andi matembabuzi y'abantu, kudakora ku murambo, kwirinda ahari uducurama turya imbuto nko mu buvumo no mu birombe, kwirinda gukora ku ngagi ndetse na shipanze. Ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya gukumira indwara African CDC cyashimiye icyemezo cya Leta zunze ubumwe za Amerika yafashe cyo gukuraho iyi ngamba, kigaragaza ko byari ngombwa ko u Rwanda rwahashyije iki cyorezo. Cyagize kiti African CDC yashimiye guverinoma ya Amerika ku cyemezo yafashe cyo gukuraho ingamba y'ubuzima yo kwirinda ingendo zitari ngombwa irebana na mabaga mu Rwanda, yatangiye gushyirwaho tariki ya 7 Ukwakira 2024. Cyakomeje gisobanura ingaruka z'iyi ngamba yari ku rwego rwa gatatu, kiti iyi ngamba yanganaga no guhagarika ingendo, yahagaritse ingendo z'Abanyamerika mu Rwanda, yanagize ingaruka zikomeye z'ubukungu kuri iki gihugu kuko yakumiriye ubushobozi bwo guhangana n'icyorezo kigoye kandi kibi cyane. Iki cyorezo cyagaragaye mu Rwanda tariki ya 27 Nzeri 2024. Muri rusange handuye abantu 66, hakiri 51, abandi hakira 51, abandi 15 barapfa. Ubwo ubu bwandu bwagaragaraga, CDC yasabye abava muri iki gihugu kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa mu Rwanda, inashyiraho ingamba zo gupima abava i Kigali. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ubwo yari mu Rwanda mu Kwakira 2024 yamaganye iki cyemezo cya CDC. Dr Tedros yagize ati OMS yamaganye icyemezo cyo gukumira ingendo zo gutembera cyangwa iz'ubucuruzi kuko ntigikenewe ndetse cyabangamira ubukungu bw'u Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu wa 22 Ugushyingo 2024 yatangaje ko hashize iminsi 21 nta murwayi mushya wa mabaga uraboneka, kandi ko hashize iminsi 15 umurwayi wa nyuma asezerewe mu bitaro. Yagize ati hashize iminsi 21 nta murwayi mushya, hashize iminsi 15 umurwayi wa nyuma asezerewe mu bitaro. Ibikorwa byo gukaza ubwirinzi birakomeje, n'abakize bakomeje gukurikiranwa n'abaganga. OMS yasobanuye ko kugira ngo byemezwe ko bidasubirwaho ko mabaga itakiri mu Rwanda bizasaba kubara iminsi 42 nyuma y'aho umurwayi wa nyuma w'iki cyorezo asezerewe mu bitaro. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko hasigaye iminsi 26 uhereye kuri uyu wa 23 Ugushyingo. Ni inkuru nziza kuri Leta y'u Rwanda, ndetse ni byiza cyane kuba igiye kongera kwakira urujya n'uruza rw'abantu baturuka muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Turacyari mu makuru hano ku Imena Official, tujye kuri ino nkuru ya nyuma rero dusorezaho amakuru uno munsi, aho inkuru igira iti urwunguko rwa Beneri, ikibazo cy'amadolari n'ingaruka za mabaga ku bukungu. Visi Guverineri wa Beneri yabisobanuye. Guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'Igihugu Soleil Hakuziyaremye yagaragaje imiterere y'ubukungu bw'u Rwanda, asobanura ko ibyorezo bya mabaga na mpox bitazahungabanya cyane ko mu gihe gito cyibasiriye igihugu ibikorwa byose byakomeje nta nkomyi. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'Igihe ku wa 4 w'icyumweru nyuma y'aho Beneri yari imaze gutangaza imyanzuro yavuye mu nama ya komite ya politiki y'ifaranga n'ishinzwe
butajegajega bw'ubukungu bw'igihugu. Ni inama yanzuye ko urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu ruguma kuri 6.5 ku ijana nk'ikigero n'ubundi rwari rwashyizweho mu mezi 3 ashize. Ikiganiro kirambuye na Sora Hakuziyaremye batangiye bamubaza bati mwashingiye kuki mugumisha urwunguko rwa beneri kuri 6.5 ku ijana. Sora Hakuziyaremye yarasubiza ati komite y'ifaranga ya beneri yafashe icyemezo cy'uko urwunguko ruguma kuri 6.5 ku ijana. Ati muribuka ko mu gihe umuvuduko w'ibiciro wazamukaga cyane twarangiye kuzamura urwo urwunguko kugira ngo dushobore guhangana n'umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku masoko wari urengeje 5 ku ijana tuba twifuza. Ati twasuzumye uko umuvuduko w'ibiciro uhagaze dusanga ko tukiri hasi ya 5 ku ijana nk'uko mwabibonye mu kwezi gushize twari kuri 3.8 ku ijana. Tunareba mu mibare uko tubona uyu mwaka uzarangira tubona ko umuvuduko w'ibiciro uzaba uhagaze kuri 4.6 ku ijana, ndetse twanareba mu mibare aho iryo zamuka ry'ibiciro rizaba rigeze tugasanga ari 5.6 ku ijana muri 2025. Tugasanga rero yaba uyu mwaka n'utaha mu mibare tubona uko ibiciro bihagaze, yaba bityo tuvuga byaba ibyo tuvana hanze n'ibyo dukura hano iwacu, nta mpamvu yatuma twongera kugabanya urwo rwunguko, ahubwo turumva iyo mibare ihagaze mu kigereranyo tuba dushaka ko umuvuduko w'ibiciro uba uhagaze hagati ya 2 ku ijana ndetse n'8 ku ijana mu mezi 12 ari imbere. Ibyo ntibivuze ko ibintu bitahinduka, murabizi ko ibintu by'ibiciro bigirwaho ingaruka n'ibintu bitandukanye. Hari ibyo twe nk'igihugu dushobora gukoraho nk'iyo tureba umusaruro w'ubuhinzi, ariko nanone iyo turebye mu byo tuvana hanze nk'ubu ko twabonye ikibazo cy'intambara yo muri Ukraine cyari cyagize ingaruka ku biciro cyane cyane bikomoka kuri peteroli ndetse n'ifumbire n'ibiribwa. Izo ntambara rero tubona haba mu burasirazuba bwo hagati, haba intambara y'uburasirazuba y'Uburusiya na Ukraine, ubona ko ishobora kuba yakara kurushaho. Ni ibintu tuvuga tuti mu mibare dufite hatageze ikindi gihinduka, umuvuduko w'ibiciro wakomeza kuba hasi y'8 ku ijana, hagati ya 4.6 ku ijana ndetse na 5.8 ku ijana. Nicyo cyatumye urwunguko turugumisha aho turi. Ati bakomeje bamubaza ati hashize iminsi havugwa ikibazo cy'ibura ry'amadolari ku bagana inzu zivunjisha, byatewe n'iki? Aya ni amezi abajya kurangura ibintu mu mahanga baba bakeneye amadolari cyane, bitegura ibyo bazacuruza mu mpera z'umwaka. N'ubundi mu myaka yose tubona ko ukwezi kwa 9, ukwa 10, ukwa 11 ariho bashaka amadolari aba ari benshi kurusha andi mezi. Ikindi ni uko kugira ngo amadolari aboneke ari menshi mu gihugu, ni uko dukumira cya cyuho kiri hagati y'ibyo twohereza mu mahanga n'ibyo dukurayo. Ibyo twohereza mu mahanga nubwo byiyongereye, ariko mu mezi 9 ashize icyuho hagati y'ibyo twohereza mu mahanga n'ibyo tuvanayo cyiyongereyeho 8.6 ku ijana. Wareba ifaranga ry'u Rwanda ku gaciro ukabona ko ryagabanyutseho muri ayo mezi 9 mbere y'umwaka, yuko ryari ryagabanyutseho 6.5 ku ijana. Urebye amadolari kugira ngo tuyabone mu gihugu, ahantu aturuka ni mu byo twohereza mu mahanga, hakaba n'amafaranga abanyarwanda baba mu mahanga bohereza mu Rwanda nk'ishoramari. Usanga amafaranga y'abanyarwanda baba hanze agenda yiyongera ku buryo uyu mwaka tubona ko azagera kuri 500,000,000 z'amadolari, ariko ntibihagije kugira ngo agabanye icyuho. Ibyo dutumiza mu mahanga biracyari byinshi kandi bimwe birumvikana kuko tucyubaka ubushobozi bw'inganda cyane. Kuvuga ko ibiva mu mahanga ari byinshi cyane ntabwo ari bibi, keretse ibintu tudashobora kwihazaho nk'igihugu. Aho rero niho haboneka niho ubona ko muri aya mezi abashaka amadolari aba ari benshi. N'iki beneri ikora kugira ngo iyo byagenze bityo
tureba ku isoko niba nta bashaka gusahurira mu nduru bagatangira guhisha amadolari bavuga ngo ntahari kugira ngo bongeze igiciro mu buryo butari bwo. Twafashe ingamba dukora ubugenzuzi mu biro by'ivunjisha aho twabonye ko bimwe byahishaga amadolari kandi ahari bakanga kuyaha abaguzi cyangwa bakayacuruza ku mafaranga arenze ayo baba banditse. Ese hari abo mwafatiye ibihano kubera iyo mikorere idahwitse? Hari forex biro eshatu twafatiye ibihano twazifunze amezi atatu kubera ibyo bikorwa, izindi zirindwi zaciwe amande kuko twasanze hari ibikorwa binyuranyije n'amategeko n'amabwiriza zarenzeho. Hari n'amabanki abiri twahannye kubera imikorere yo kutubahiriza amategeko kugurisha amadolari cyangwa amafaranga yo hanze. Ikindi, iyo tubona ko abantu bashaka amadolari babaye benshi ku isoko cyangwa n'ingano ikenewe yagiye hejuru, nka Banki Nkuru y'u Rwanda twongera amadolari dushyira ku isoko kugira ngo amabanki na forex biro bikomeze guhangana n'iryo zamuka rikabije ry'abashaka amadolari. Ese ubundi amadolari mushyira ku isoko aba ari angahe? Mu gihe gisanzwe tuba dutanga amadolari miliyoni 5 ku cyumweru, ariko ubu twarongeje tugera kuri miliyoni 10 kugira ngo tugabanye iryo zamuka rikabije ry'amadolari abantu bifuza. Ni isoko dukurikirana buri munsi. Ese bijya bibaho ko umuntu ashobora gutegereza igihe runaka kugira ngo abone amadolari akeneye? Hari igihe abashaka ingano nini batabonera icyarimwe bakaba bategereza. Twabonaga ko ugereranyije hari abashobora gutegereza icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri bitewe n'amadolari bashaka. Turabizeza ko nta kibazo cy'amadolari gihari. Ese haba hari ingaruka ibyorezo bya Marburg na Mpox bishobora kugira ku bukungu bw'igihugu? Mpox yo ndumva yarahise ikumirwa bidatinze, Marburg niyo yari yaduteje impungenge ariko leta yashyizeho imbaraga, murabona ko icyo cyorezo cyakumiriwe. Ntabwo rero twavugaga ko bizarangira ingaruka. Ati turacyakomeza kurebera hamwe amakuru agezweho. Turi ku kibazo yari yabajijwe ati ingaruka z'ibyorezo bya Marburg na Mpox bishobora kugira ku bukungu bw'igihugu. Yakomeje agira ati ntabwo rero twavuga ko bizarangira ingaruka ku gihugu kuko urebye nk'ukwezi kumwe cyangwa kumwe n'igice, ariko imirimo yakomeje nk'uko bisanzwe, ariko kandi ni nko muri ibyo byumweru bitandatu gusa habayeho ikibazo, ariko nta bantu bigeze babuzwa gukora, nta wabujijwe kujya mu mirima, nta nama zahagaritswe. Tubona ko nubwo habaye ingaruka ariko ntabwo ari ikintu cyahungabanyije cyane igihugu, kandi muzi ko igice cya mbere cy'umwaka twari twagize ubukungu bwiyongereye cyane ku kigero cya 9.4%. Ubu rero dutegereje kubona imibare y'igihembwe cya gatatu n'iki turimo. Twizera ko imibare twari dufite y'uko ubukungu buziyongera, ndetse tunakoranye n'ikigega cy'isi gishinzwe imari IMF babonaga ko ubukungu mu mibare batangaje mu kwezi kwa 10 buziyongeraho 8%, kandi baje tunaganira twongera gusubiramo iyo mibare Marburg ikirimo. Nabwo twari twashyizemo kugira ngo turebe ko ubukungu butazasubira inyuma. Ese ifaranga ry'u Rwanda rikomeje gutakaza agaciro mu buryo budasanzwe? Ibi bintu biri guterwa n'iki? Umwaka ushize nibyo koko ifaranga ryari ryataye agaciro ku kigero cya 18%, ukaba urirebye mu myaka 15 ishize cyari ikigero cyo hejuru cyane. Ibyo bintu kubisobanura hari ukuvuga icyo cyuho kiri hagati y'ibyo twohereza mu mahanga n'ibyo tuvanayo, ariko hari n'uko idolari rya Amerika kubera urwunguko rwari rwagiye hejuru na Banki Nkuru ya Amerika nabo barwanya umuvuduko w'ibiciro kuva muri 2022, bituma idolari rijya hejuru cyangwa rihenda, ubwo ifaranga ry'u Rwanda rikaba risubiye inyuma. Ibyo bintu bibiri kuba byarabereye rimwe nibyo byateye iki kibazo. Icya kabiri cyo tubona nuko uyu mwaka
uyu mwaka guta agaciro ni gahoro gahoro ugereranyije n'umwaka ushize. Twareba no mu mibare iri imbere n'ingamba zashyizweho kugira ngo dukomeze kongera ibyoherezwa mu mahanga, dukomeza kuzana ishoramari. Ni ibintu bituma hinjira amadolari menshi. Amadolari aruse ayinjiraga, nubwo twavuga ngo ni ingamba uhita ubona umusaruro ako kanya. Ni ingamba z'igihe kiringaniye cyangwa kirekire, tubona ko muri iyi myaka iri imbere gutakaza agaciro kuko turi ku isoko rifunguye ntabwo rizaguma ku kigero kimwe, ariko tukabona ko ryagendaga rita agaciro mu mpuzandengo, ubundi yabaga ari 5% ku mwaka, ukabona ko nta kibazo kinini biteye. Tuzagaruka kuri iyo mibare twe twumva iteye ikibazo cyane, urebye n'uko isoko ryacu rihagaze, ariko urebye no ku bukungu bwacu. Kongera ibyoherezwa mu mahanga bitwara igihe, ariko ingamba zirahari zihamye, yaba NST2, yaba politiki nshya y'inganda yashyizweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, yemezwa na guverinoma mu mezi ashize. Ni gahunda y'imyaka 10 kandi aho iteguza aho izatugeza aheza. Abantu hari igihe baba bashaka ko haba igisubizo cyihuse, ariko mu by'ubukungu nta gisubizo gihutiyeho gihari. Ugomba kugenda wubaka, kandi tubona ko urwego rw'inganda uko rugenda rukura ku kigero gishimishije, nuko n'ibyo dukura hanze bishobora gukorerwa mu Rwanda bigenda bigabanuka. Uko abashoramari biyongera kandi bagakora imishinga mizima kandi minini, niko tubona ko agaciro k'ifaranga ryacu kazongera kagahagarara neza. Ubwo rero hari icyizere, kandi dukorana n'izindi nzego kugira ngo ibyemejwe bishyirwe mu bikorwa. Inguzanyo y'igihugu gifite hari ubushobozi bwo kuzishyurwa. Kuri ubu aho inguzanyo z'igihugu zigeze kuri 73% mu by'umusaruro mbumbe, ntabwo biraba ikigero cyaba gihangayikishije, ahubwo turebye uko izo nguzanyo zikoreshwa n'ibikorwa zikora, n'ibikorwa n'ubundi bizatuzanira amafaranga atuma dushora tukazishyura. Ikindi abantu bajya bibagirwa ni uko tuvuga ngo inguzanyo zaramanutse, kandi koko mu gihe cya Covid, kubera ibyo twarwanaga nabyo, zagombaga kuzamuka. Nibyo ku isi hose 80% by'izo nguzanyo ni inguzanyo twita concessional. Ni inguzanyo ziba zifite inyungu iri hasi cyane, hasi ya 2%, kandi hari zitagira inyungu, kandi zinatwemerera ko twatangira kwishyura hashize imyaka myinshi nk'5 cyangwa se 10. Ibyo rero bituma tuvuga ko iyo ufashe 80% by'izo nguzanyo zose, ntabwo ari inguzanyo tugomba guhita twishyura ubu, kandi nidutangira no kwishyura inyungu izaba iri hasi. Ikindi gipimo tureberaho ni ukuvuga ngo ese ubundi nk'amafaranga twinjiza avuye nko mu misoro, ugereranyije n'inyungu tuba twishyura no kwishyura iyo myenda, ese icyo gipimo kiri hejuru. Ubu kigeze kuri 11%. Ufashe amafaranga leta yinjiza ukareba n'amafaranga twishyura, kandi bavuga ko ikigero tugomba kurenza, urebye ku kigero mpuzamahanga ni 23% na 25%. Murumva rero ko igihugu gifite ubushobozi bwo kwishyura ntikiranageza no ku kigero cyaba gihangayikishije. Aho rero tubona ko icy'ingenzi ni uko igihugu cyizewe kibona inguzanyo zidahenze n'izo nyinshi, kandi izo nguzanyo iyo zicunzwe neza n'ibikorwa birimo, bikaba ari ibikorwa bizatuma ubukungu bwiyongera n'igihugu kikinjiza imisoro myinshi kurushaho, bituma gishobora gukomeza kwishyura neza iyo myenda. Ese ni ryari bavuga ko igihugu kiremerewe n'inguzanyo? Akenshi bavuga ko bavuga ko inguzanyo zirengeje 80% cyangwa 85%, ubwo icyo gihugu kiba gisatira icyo bita distress. Ni ukuvuga ko kiba gisatira ko hashobora kuba ibihombo byatuma kitishyura neza. Igihugu cyacu ntikirahagera, ariko icyo gipimo cya 80% kikaba kinareba ko ari inguzanyo wavuga ngo zisanzwe. Rero izo dufite, baba baguhaye umwanya wo gutangira kwishyura, nibyo
bitanaduha impungenge kuko ni inguzanyo yego zigomba kwishyurwa ariko zishyurwa mu gihe kirekire kandi icyo gihe kirekire ni ukuvuga ko ubikora izo nguzanyo zashoyemo zizaba zatangiye gutanga umusaruro. Aho rero rwose mu mibare tubona ko bitarahangayikisha. Ese ni ibiki mubona bishobora gukoma mu nkokora ubukungu bw'u Rwanda ntibuzamuke ku gipimo cyifuzwa? Mu ntego twihaye y'imyaka 5 tubona ko urebye mu myaka ishize n'iyo twafata mu myaka 30 ishize ntabwo twavuga ko igihugu nta mbogamizi zabayeho, ariko intego twari twihaye turagenda tuzigeraho. Kuba ubukungu bwarakomezaga kwiyongera ku kigero kiri hagati ya 7 ndetse n'8% ku mwaka byerekanaga ko dufite uburyo bwo guhangana n'ibibazo ku buryo dukora ibidasanzwe bikadufasha ko ubukungu bwacu bukomeza gutera imbere. Hari bimwe tugenda twerekana izi ntambara z'ibihugu uko ubucuruzi hagati y'ibihugu bishobora gukorwa mu nkokora. Hari imihindagurikire y'ibihe ariko mubona ko igihugu cyafashe ingamba ku buryo dukumira ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, tunashaka n'amafaranga afasha igihugu guhangana nazo. Mbona ko ingamba dufite ni ingamba zihamye. Urebye n'iyo habaye imbogamizi nka COVID-19 nta muntu wari warayiteganyije ariko twayiciyemo kandi murabona ko nyuma y'ubukungu bwasubiye ku muvuduko bwari bufite. Icyizere kirahari rero ni nk'iyi ntego ya NST1 tuzayigeraho. Icyo umuntu yavuga ni uruhare rw'umunyarwanda buri wese ku rwego ariho mu rwego akora ni ugukomeza gukora cyane no kugira amakuru akamenya uti ese ibikorwa akora bihurira bite n'icyorezo cy'igihugu n'icyerekezo